प्रेम की मुझे रोके ना चली गिर ना 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 मुझे रोकना है था ये सबको रोक ऐसे ही को देखो जरा आलू आलू इसमें टालू टालू आलू छापा वाला आलू टप्पा আছে পনেরো দাবি आलू केरो आलू अब गयो जमाना खल्ला उच्च खेत खोज्दे अब यसरी रोपिदिए जहाँ पनि हुने भयो आलू 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 बिल्लू निकेत मुसा पाइने भयो दा कसो छ ठिकै छ फल्या थारु आलु यो ढिलो भएर नत्र ठुल्ठुला फल्ला हान्नु खास किन्थे यो एक बोट नै यति फलेटा भइगयो त 50-100 दाना छ नि गनेपछि पहिरा चाहिने छ बढी पहिरा चाहियो पहिरा त टन्ने हो जति बागला हाल्छ दुई आलु छन्